la zakhe azasiwa umuntu emhlabeni. Amen. Wasi yena yedwa. Sisesikhumbuzweni sikababa ilanga. Uzandla zinemsebe njengelanga. Incinci phuze kwezithi isiba ngoba kuyifishana uzabuya nodaka. Lo nkulunkulu bathi usulela duma phezu kwentaba emhlabangano la ithatha isango zamadoda lahla ugwabhaza kwabakashangasi. La bamba kwabasendulinde. Lamchimba lamtshinga ngaphansi kwamasanga sekuphakameni. Labamba ushando kwabasemambatheni kwabandaba zalutho lamqumba phansi. Umehle kabhekananga nabezizwe. uNkulunkulu asinaye kulezi yansuku. Kodwa Shembe wenza ibhasikopho emhlabeni. Ngoba okade ekhona isolo akakutshenwa umuntu okwenziwe yilo kade ekhona. Amen. Ngoba inyama yomzimba ongumoya oyingcwele kaNkulunkulu kayiphumi ihlukane phakathi iphuma ingene kulowo omiselwe ukuba aqhubele enqola ayishonise phambili lapho ubhembele ifuna ibize ifike khona. Amen. Kubuye yena ke manje ubhembele akakufihlanga uNkulunkulu kwakhe. Wakwenza wavela obala nalapha ekhaya kwaye kunentombazana eyayisihlosa amabele ineminyaka 10 leminyaka iminyaka u8 ingahambi isekiso walenza akaza ngayibambe ngesandla bathi uma beyibika wacinga uswazi wathi lengane ihleli kayifuni ukuthunywa lengane le wathi malithatha uswazi ethi sukuma yaqhuma imsipha yentombazana eyisihleli ingakwazi ithende zihlangane nezinqe zaqothuka ngalelo langa walezi izulu nomhlaba lumsebenzi wezandla zakhe uganela lapha mawujika lapha nje misiya ingane zakhe owahamba wantombi waphindela kuphela isitho lesi asibange sakuphindela ukuba sikhukhumale sikwazi ukubuyela sibe njengesinye kodwa sasinyathelela sona phansi sinjalo. Amen. Akakho umuntu emhlabeni ongathi mayishawa inyoka athi uShembe izobuya yona iseyona yasuka ngale ukhonda ukuthola sebhuqwini ngale yaze azofika la enqweni inyoka ibululu lihamba ligilikiqeka ela lidla intombazana udadewethu uqingo ozalwa ubaba nanku umswa kubo ngaleni kwayikulima inkabi behambe beqosha ubhatata kade kuye kwenziwe njalo uma kulima inkabi uphendula amasoye babe siqosha ubhatata lo bhatata obizwa kuthiwa ngamafumbu yahlala kuye inyoka lapha esithendeni kawaze yabona ukuthi yini kwakubi ibululu belithi imali kuluma unciphesha umlinzi nakho konke belinesilungu esibi kabi wakhala libambelele kuye wala ngqothuka amaqatha phansi ngqothuka khona la ngana phansi kwamasweka azangiphinde libonwe umuntu uthi baba mkhulese kuphakameni uthi uxoxela laba abantu ahlezi nabo uthi khuluma nomjadu lapho khona inyoka emdlini edla umntwana ekhaya kodwa ubaba mkhulu la ekhaya uxoxela indaba ubaba mkhulu ekuphakameni uthi lo ntombazana kwakhe ngo9 ekuseni elaliswe egcekeni ubombele wafika wamala phezulu emkhathini kabambona wakhomba wathatha isambulelo sakhe wakhomba le ntombazana ilele la ekhaya wayikhomba kwaphuma umbani wahlala esithweni sawo kwamsukanisa ukuma ihamba ngeenyawo zawo. Amen.
angakaze afike yena kakho. Sisendabeni maNazaretha eyinkinga esibhekene nayo emhlabeni. Lapho kwathi emveni kwalokho lenyoka yasuka yangena indlela yeza lapha, uthi ubaba obengixoxela walapha umjibi uthi yangena mntanami inyoka igudla uthango, yangena njengomakoti hambile giqele ihamba igudla uthango, yaze yangena esangweni yakhuphuka yaqonda kulo muntu emshayele yafika yema. Bayese beyishaya kanti sebeyaphambana nemthetho. Lolu thuma ukuthi mayizovuma isono ngoba wathi yena kuhlungu benyoka sekuphelile. Nempela ayisekho abantu babeqedwa zinyoka uqala. Namhlanje noma ukushayela inyoka mina nje njobe ngumuntu nje venhlanga amasinyo lapha la ishaya khona ngukankathe ngidonsa wonke uphoyizeni uvuko ngigcoba amafutha omthandazo uhamba ekuphelile awusophinde usukuhlungu. Lapha kuleli thempeli elingaphandle sathi sisebenza lapha. Manhlangano wahlala esithweni kumfowethu. Ngakubona bekwenza wathi inhlanhla ngamadwaqo uphoyizeni lapha enxebeni. Kwathatha amafutha omthandazo waboshwa khona. Saphela isilonda uzange isibuhlungu wena kwabangikhonda kwama lapha. Lo nkulunkulu esinaye eNazaretha akukho kungekho kuye. Hey, Isa. Ushembe phela lokho kwenziwa ushembe lowa. Uye lo esinayo. Iso ngithi solo ngobe sinalona namhlanje. Amen. Fanele ngibonge. Ngoba unqabe nami esengakubala ngizakubala kohlula isandla. Siselinda ngathi ngiyalala ebusuku kwangena impukane ngomlomo yangena aphiqeleka ngayizwisila ngabambe isifuba ngathi angafa Shembe. Yabuya impukane iphila yaphuma yakhanqeka. Ngagwazwa ife lemnyama elingaka lapha. Usemende la ngena ngahlala phansi ngezinga nesitebhisweni. Andla ngazi mina ukuthi ifa laso ukuthi lilinye lihlale la kodwa ligwaza umuntu. Kodwa mina la ngigwaza lafuka la ngena kimi. Sabona isitho sonke. Ngaya kuye ekuseni wanginika amafutha wathi angidla amafutha phuza wathi angihambe ngibuyenze ekhaya. Kwayikukubi eNazaretha ngase ngosho ukuthi umphefumulo uyahamba. Wanqaba nami uNkulunkulu eninaye eNazaretha. Unyazi lwesulu uliqedile iswe. Ngafika emakhotha lapha bazofika khona. Ngasenze lutho kungekho lutho linyaka zakhe emsibeni. Lo nkulunkulu othema ngihambe ngizosinda. Ngasinda bafika abantu aboza belungu banithatha abanhlezi. Bakhipha ihluwe lenyoka phakathi kimi. Bayifaka engilazini. Ubani lo eNazaretha uNkulunkulu. Shembe kayifihlanga umuyele endabeni kaBhombela. Uthi ukhawula emsimbasi. Uthi ukhawula bayahamba naye babamkhulu umfana kakhawula kade ula bomzwa kukhona indlela ikhona kuphakameni lapha mawungena. Uya ngakwaJamengweni. Mawehla ngendlela shona eJudiya. Uthi bahamba kwalibalela ilanga.
wayese ebheka isihlahla wayeseyohlala kuso. Wathi mabalethe into yakhe lo wayehlala kuyo ngiyayihlonipha ngoba ngiyazi ngezwa ukuthi yini le wayehamba nayo. Wayehamba noNkulunkulu, into kaNkulunkulu ewuye afanele ukuba ahlale eyayimpossible yakhe. Yiyo ngicabanga ukuthi yiyo lesiko esiguqa kuyo ethi mayiqhamuka siguqa ngamadolo. Uthi ke waseshaya imfengwane wasuka ukhawula ngejubane. Nkonde ukuba singene ekutheni Shembe akuyena namuhla umdali wezulu njengoba ethi ngalenza izulu kanye nomhlaba ngumsebenzi wezandla zakhe. Athi mayikhuluma namanzi agobhozakho athi amanzi makame aliswe izwi lakhe